So I fomanuia Samoa alo mai o tala o le tae awa lau Samoa Entertainment TV mo le nei fo i stofi. Ua whaatonu ai nei le whaamsinonga le whao o umaato o whaamaunga le vaia so le nei mo le whaamsinonga i le songa fua o le vaia so fau. O le mta upulea na vala awai le sfrei le taluai. O le te e le HRPP whaasanga i le malo le whaatinonga ana tō whinga tei fono o fono whaavaya i tū malo. Mai sana o le fast le na whaaulula nei tū le sfrei le taluai, peitai. E o mai le sona nafi ua whaamawina le langolango ai nei. E le sa avea mpale mia taluai fia mea nao mimta a whale te le HRPP il whaatinonga e le malo o le tōwhia o tei fono whaavaya i tū malo. E manatu le HRPP e le a mia tonu pe whaailonga tangata le whaatau le malo o iei nei le tōwhia ino an tei fono whaavaya. Sa le talia il whaamsinonga le tāl sanga i whaatali le tōwhinga o tei fono. Pe tai o le aso sutolu le asonga fuol vai as fau e toe vala wailmta upul nei. Ua o toi nei le ofisa whaasala wa le malo le sa vali. Le whaasalonga o le onga a le li poto whaapitoa i metau whaasala mai fiti. O le li fiti leo a Penisa wa Gradovu. O lo tatongi ma whaatu pe le ofisa whaasala mai Britannia le BBC lona malanga mai i Samoa le vai aso atoa lava le nei. Ma whaasolo le polkalame i le langolango sua le asosio le chores po tu stala Samoa mo le whaapopoto a tili ai o le whaasala lau i lea tunu. Ina ia se itia le sila fia i le ngao sia o atam whaasala lau ngai lunga o televise o le whaangao i ina o telefoni e pu e ia tamo le me pu e ata ia pāleni matala fia ngai mulmul ta iala o le pu e ina o le ata o le whaafo e ina o se whaatala noa ngamalona pu e ina i to mai whaona po nei o le itu ai ngā fua whaatatau e pu e ai le ata o se tala e whaamatala mai lava i ona fōlinga le whaatinonga o le whaasolonga o se ngā luenga ma le ngā lue whaatasi o le uwhai ngā luenga. O le aunga atoa lava ia le leima si itia le to mai le whaonga ino me whai ngā luenga. Ai o le si itia o Leilua i ngā luenga whaatino i whafuatu o le ofisa. O le aso atai au le whaamai ai lea fwoi whaamoemoe a le Socio tu Stella Samoa i le whaapaanga ma le PPC. E lua se lau 5 miliona tala Australia le ufa mausalia i whaapaanga malo Australia ma le Pacific Rugby League po le lakapi liki al Pasifika. O atunu uia e au fia i Papua New Guinea o fiti tonga ma Samoa. O le fionga al Palamia la aulien mali e toa pula te iwao le watea pula te iwao Forsi Schmidt ma le minista langolango o mtanga luenga o tālonga me whaafia. Le fionga a fiu pata i li iponi whaasia o vasa le ana awai i le saininga o le whaamoemoe Brisbane. O tālonga la kapili ke le na o se tālonga o le mitamitanga o le o mai whaatasi o awanoa mo atunu o Pasifika e o mai ai mai o se ainga o lo tātou i tūlangi pe unsānu o Palmia. Whaaftai ai fo ele fionga la aulen mali to al Palamio o se talia to e sulu Anthony Albanese mo le awanoa ai o le langolango whaawau. Ma watu e fo il whaamanuia al Palamio sa mo le au le NRL, Queensland, ma New South Wales ila lato ta alonga. E 5 wafe tāla le na mawele astonai aso whao yulai po le whaa sa karuai. Mai le tamu enga le A1 Training Club mai sini Australia wa maa noa le lei nei. Mo le tau singo whanau o i totono le campus of Haupitua nei mato. I le vainga ale SVSG Samoa Victim Support Group. O le tamu enga le Run for Samoa lu o luono na atofa lava mo le vai aso e taamilo ai upolu nei peitai. Na ngalo umatinga pe amana tua le au ngolo wha moe mo whanau na fia i sa wanga i lutātou tunu. O le whaonga ino le seleni le na maua. O le awha mau uma ma whaelo atu i le A1 Training Club pe ona fola mai i le pulenga o le SVSG. Ai o le whaaftai whaawau a le sui le to manga le sunga pālepa sola ese i lutātou tunu na la fotu pe ai maise o le whaaftai a fo i o au ainga o le au tāmo mo e mai Australia. O le mtanga luenga o leo, o le pulenga o fui mu, o le fesa, o le koluse mu, ma le au whainga luenga a le to manga moe pupuanga tia. Ua mōli mawina i foi, le whaatinonga o le au nanga le sky ai e whaasino mga ala o le tamuenga. Ma muli ta ia le au langolango i lunga o sota inga televave. Ai o le kampania le Vodafone, lea nau la whaasolo ato ai, sota inga i taimi o le wha moe. E mata mai ai a inga i Samoa nei mātunu umamau. O le Run for Samoa lua o luona o wha mawina ai le mawhaio no mai whaatasi o tātou tangata e langolango se wha moe ma le loto iai ai maise
o le whaamuta i leo sāwanga i Samoa. O talana o le tai au, lau Samoa Entertainment TV mō le nei Stofi, tulilo mai tātou talai vai whanua i le fiafia nā nei.